pusing aing kok iya ya, Pong. Omset menurun. Sabar aku nih, harus nanti cuma dagang. Oh, kudu kumaha aing Pong lah. Lah, itu narik. Oh, buku aing masih orderan. Oh, pula gara-gara lockdown nih jadi sepi. Aing jadi jengkel wae hati-hati yang jengkel mah. Yang bisa tuh Meng, sabar wae. Rezeki mang bisa ngatur ieu Meng. Tah, aing menang orderan aing narik menang ya. Sekali di jalanan atau ngebut-ngebut. Oh, Mak. Mana sih ya? Dia lah. Eta sa sih Mir. Eta budak nu kamari nyeun aing jengkel. Enan, Mang. Dia sia. Tuh, Mang, gadinya. Ayo Pong, ulang interogasi. Ayo. Enan, Mang. Si Amari maksudnya naon nih larian aing? Itu, Mang, kita beri. Kita lagi baper. Cel juga masuk ke kolot. Mang, mau dede. Yakin sih mau ide ya. Yakin, Mang, mau dede. Awas jalan beli deui. Yakin, Mang, mau, Mang. Nangkis, Mang. Orang buka hadiah. Di mana? Nu ieu jang sok nu ieu. Yakin, Mang, milih iya. Sok Mang. Jang. Yakin ya, Mang, milih iya. Sok yakin. Sudah. Aduh. Goblok udah emang nemen. Aduh. Sebenarnya 3 aci Meng. Siapa malah ngaledek aing goblok. Gas Meng, kalem kayak mun beunang kurang karungan we langsung yuk. Naon? Oi. Icung ge. Ada. Ganggu wae teh nyoker main congklak meureun. Ye, bak tebak ya. Keluar. Ah, icing dia aja serius. Sia sekak aing. Aduh. Budak teh goblok kagetan wae. Aing keur nyekak malah digebrak goblok geus ya. Alhamdulillah terjadi eleh. Maaf, Al. Di mana sih siapan? Datang-datang lelumpatan ngebubrakeun catur aing. Sorry, bro, sorry. Kang jadi ngeureun tukang bodoy, Al. Mahir. Tukang buah saya dinaonkeun deui. Wah, tablokan terigu banget nah. Parah sih mah ban. Jadi budak teh. Aing dilawannya bonyok. Jadi melawan aing lebih jatuh. Ayo, asik kemal, Engrik man. Duh, apes aing. Sih, yang datang tuh. Ya mono. Mana rik teh lancar. Apes aing. Apes kunaon sih lah. Apes aing. Nah ini isut deh. Sia dibayar seberapa kun ini nih. Mending dibayar mah. Aing dicipok ke rumah masuk mulutnya.
Gus, pokoknya mah ini orang sarua apesna. Gus, iwai, aing mah lu pakai sabar, sing semangat, rezeki nambah deui. Sial letik-letik macam-macam kakolot. Dah, aing mah ulang. Ada. Chan. Tunggu. Oh, sih kamu. Astagfirullahaladzim.